اپراسیون هزین سوریه دموکراتیک هسته لگل هزین آسایشه به پشتگیری هزین هف پیمانی ناف دولتی یک جوان والی رقای بویه هاتن اگرتن و اپراسیون وان آرمانج خو پیک آنی و بداوی هات او اپراسیون به ناو طول هلدانا شهید رقای بریوه چو ده ایرش داعش ده کانون 2020 بداوی هات او اپراسیون به ناو طول هلدانا شهید رقای بریوه چو ده ایرش داعش ده کانون 2020 ده لسر ناونده که آسایش دست به اپراسیونه که مزن کرد. لپارێزگەها ڕقایە ئۆپراسیۆنە تۆلهلدانێ بۆ شەهیدێن ڕقایە دیژی شانەیەن داعشێ بداوی بوو. لە پارێزگەها ڕقایە ئۆپراسیۆنە تۆلهلدانێ بۆ شەهیدێن ڕقایە دیژی شانەیەن داعشێ بداوی بوو. هێزێن هەڤبەش و باژارێن ڕقە و تەبقایە هەژمارەکە ئەندامێن داعشێ گرتن. هەروەها سەر بتۆنێلەکە چەکان سەردەما ڕقا پایتەختە داعشێ بوو ببوونە. طبعا پایتەختە داعشێ بوو ببوونە. طبعا انطلقت حملة الانتقام للشهداء ایریش آوان لسر ناوند آسایشی ببو که دخواستن وی جهی کنترول بکن دا که تبلیغاوی و به سروبری چه بکن لو را مدز به اپراسیونا پشکینی نیکر. تم اطلاق هذه الحملة. مدز به اپراسیونا پشکینی نیکر. تم اطلاق هذه الحملة. عێریشە چەکدارên داعشێ خۆش دەست دابوون هەروەها دەستپێکردنا vê operasyonê dijî şaneyên veşartî yên Daişê li nav bajarok û gundewarên parêzgeha Reqayê tirseke zêde li ba xelkê Reqayê çêkiriye. Bajarok û gundewarên parêzgeha Reqayê tirseke zêde li ba xelkê Reqayê çêkiriye. هلبت خلق دترس شغله امنيه از لسر روش اولهی و آبوری دترسم براستی ام بسر هر تشتی دترسن تشتک لبامنینه نه تگهشتن نه سازی نه شیانندارای و آبوری قد تشتک لبامنینه امكانيه ماديه واقتصاديه ما عندنا شيء شتن نه سازی نه شیانندارای و آبوری قد تشتک لبامنینه امكانيه ماديه واقتصاديه ما عندنا شيء خالص. د ئۆپراسیۆنە پشکنینێ دەگرتنە دناواندا والیە ڕقایە داعشێ و چەند سەرکردەیەن vêrê xistinê hene. Loloxan Rûdaw Loloxan Rûdaw